jingin no em sel to Pathen e ki mai to savin Pathen ithang wa se ta in mun chom choma mo ve se jia ho in kai no ma kai thei talo gen thei vai cha jia jing son jan son ki hol thua hin kho gen thei ta manga mil al jong hanom talo so pi sangam tam ta umin chule lam chom choma hita chu in sung boina in sunga thina manna kisu kha na lungdan tizatam ta thu puma Christmas mangjong om tan tuni ni ko damsel cha Christmas iman the uwa Pathen ho ina ichi uwa awa choila isa uwa Pathen thu ise uwa Bible isim the uwa Pathen tu ai ki man cha the Pathen ithang wa diu hi jing inam sunguwa gentei leng vai lung hel pul duwa in sunga thina manna mililon na dammo vis tu hozo si adinga song ilung thimuwa taupi na po na ine so ke divin song tim na kahin ni hi tuni ni khon inam sunguwa association convention len ta ine evin Pathen lung sit azalin GMFDI chule lamchom choma ho hil di lo chule kibung khen wrong doctrine false teaching that chom inam sungwa ta zin convention len association len ta hon press release hobung mite achi theina diu thilphalowa ko na akikang se na diu Pathen thu a ko na awa koile lo na diu awa manglo na divin hobung hon jong pat ta chan hobung zo se gamkai zo se area zo se gambi zo sia wakar zo se jong hilcha na phat so ta masang chun anei tawin tuni ni kon jong avelin zanivel dugin hobung ho association convention ho a konin strong letter kham ga na kigi na I love aile ki pui jang na dinga thuso len ta thuso kho ta hin su ho ga ve masawete amasa paite'n inam sungwa dinga alen pena kasai khil lo le hobung len pen hitantin alo le convention hobung tam na pen hitantin KBC Cookie Baptist Convention hilcha na kham ga na press release tam ta na bol tawin tuni ni khon jong alo jani la in jong atha ti chu ama ho worker sunga office worker alo elected member ho chunga hitabang ki kham ga na zui lo ji a nasata Pathen thu pe cha puma Pathen thu a ding dat puma yes attitude yes no attitude no ti a Pathen thu strong point anei dungzuya Pathen thu a pat sa dungzuya or hin so jong omit hi ki pa le jing tun association convention ho hin nasata Pathen thu izui now Pathen thu ipe cha na wa hi that ta idin lo le hitabang hobung member hon ahin mu sit diu ahin mu nem diu hitabang thuki bol ho office akona nakitong office akona thukise convention association local church EP zongle akitup na ding lampi Pathen lampi a Pathen Bible akona iwa manglo diwa dan khota thung kiso doctrine hung ki pi ho zo si israel vaile mi pi hon zong ahin mu nem diu hiti ako na chu hungwa mang duty delo na za la chu KBC KCC ECA chule Pentecostal ja chom press release ahin bol pan hetai abadin KBC ke se epon abanin ga ve kilo chun KCC Cookie Christian Church Manipur sinot ninjong na satin thu so ahin bolin anoi langa chun Dr. Tilun Kim Executive Secretary KCC Manipur sinot Dr. Tilun Kim hi Manipur sinot ke se epon assembly level azong Executive Secretary hin hi acha inalanga last two paragraph in simlang KCC MS Cabinet Committee kilona number 879 bangin KCC MS sunga pastor upa ngapdet tol sung hobung lamkai chule gambi lom lamkai ko hi song le Bible thuil le KCC tuila thuil to kikala ta san chom ni aum le tu apat anato na anga jing din phat sahi last paragraph chule pastor chule upa ngapdet hon hobung member zo se Pathen tu apirin sa nadia hata alam kayuwa tulai ta sandi lo akuna phata akiven tup divin het sa na hive het sa ahive hiche thupi ho ki kala chot aumle avela ki ve thim talo ding hi in the name of KCCF
MS Dr. Tilun Kim Executive Secretary Manipur Signature ki paung ta he hita mga hobung hon association hon convention hon denomination hon Pathen tu apan sa adat da ini iwa hobung mi te kel ngoi hivin ava manglo na diu ho hildi lova ko na alu ho in ho hildi lova alu lo na diu Pathen tu padecha China Longpi Bible Based Centered Bible Center Doctrine pai azui izing na diwa chu ki kham ga na chule za chom chom hilchet ne neu he abanin United Pentecostal Church of North East India Chuachanpur Amahon Jong Office Akonin strong letter ahin suovin Reverend K. Laurin Dina District Secretary ama akonahi press release office ako na hongkit dohin he abon chan kisim datan tin anoi lang ahin hechi ki khop na GMFDI ti a ki khop na khomun nom tuibong a hichi a ga ki khom ho het hi le hobung member hi na chan ge ya pai theile thutop sim thi hi ti a hobung member ho ko ma iki hi ve hichimuna ga ki khom ga zui ga ta san ga hilang le au ma ai le hobung membership hin a ko na jong pai thei dinga kelol na hiti pachu na te Pentecostal Church jong ahin so hine chula Evangelical Churches Association ECA lam kalanga jong atampen loi ta hivin ama hon jong ahin so win Reverend Gin Khosiam Singson Executive Director Evangelical Churches Association obung mina association mina ahin so hin ama hon jong hit tabang thu hil di lo ho ga ki khom ga ta san athui ro ga hil hang le a le ECA ko na apan mun hiding chole nasta kham ga na kineding ti pachu amhon jong aso hini apai kipa ome koi macha dem na hipon koi macha mudan a hipon koi macha thet na hipoi eima convention eima hobung chole ikel boy ho phat cha kitchen tuk na ding kham ga na ding hil changa ke bol in GMFDI chu akidem a hipon akisei ai pon akikida ai pon akithet ai poi ama honjong a member au ma ahile patcha akihil diu mo hi KC singjong patcha akihil ding ECN jong TBA in jong chong thun jong chule independent honjong ama convention ama hobung mizo se chu aki khamga ading aki hilding Bible dungju apui ding chu Pathenin responsibility mo pu na pi hi achu leise chunga Pathen mina kiloi khom hobung zo se convention zo sen jong ama convention dungjui ti achu na atua thu hile koi macha convention chunga action akibol teipon hunamin na akitong teipon amuna akitom teipon ngol thubu in mingol na to ai po ama wang Pathen mo pun api dungzuya ECA panjong ECA sunga pharecha dan ata ding KBC panjong KBC sunga dan ata ding chule KCC panjong hiti acho Pathen mo pun APU mi boundary ajong kilu thelo mi chunga jong khotna hunaman la kitong thelo hi ji acho amo pu na dungzui ji achu khamga na hilcha na chule thutan na nasta hitaba achu press release about hi koi macha oi mo povin koi macha idem povin Pathen thu izui che diu de na zara hung ki bol he bo ne ki pa tai Christmas ahi dung zujin amen hallelujah Joseph Mary bongsa vosa lam ko len khoma ki chai hi poi leise chunga Christian that ikimai to pidu challenges atama hetai masanga challenges to 21st century post modern hichi khanga to current trend dungzuya it challenge diu leise chunga challenges atama hetai social evil indoctrination lamchom choma false teaching wrong doctrine kalkiti ho chule corruption lamchom choma homosexuality lesbianism kiti ho hiti achu gay kiti ho lamchom choma transgender kiti ho hi hobung hon church and Christian ikimai to pidu hi new challenges nitina hiti pa jong hi igyal do ungaya hin he abanin kipa ta chi piham iti ahile kuki CSO homina hungkiso hechi jong kipa ta khadi aji chu ipiham itile social evil leisi chunga evil apalo zo se namsu min sit na thei mi adinga thina thei hosung gamsung thina thei gamlago su sit thei thil tam ta jong hi khamga na CSO akonin aung kin chong hi strong letter
azui lo diu pa chu 2026 ting lebo hilchet diwatan amawang kilo na hi kepa ta hi hitabang Bible khanglaya Jeremiah khanglaya prophet so leng lelal ho thiampo khanglaya chule church father ho khanglaya jong a Bible keu se hi pon Bible related issue India jing jong sati system kiti ho infanticide kiti ho dowry kiti ho lamchom chuma social evil so hi pathian mi hon nasta aneki mai to piwa abut he hiti ho zo se Bible related hi ti pa chu he diu sata hi lamchom chuma aning akoi ka hunglu na society asu se te Christian doctrine asu se te hitabang Christian principle asu se te ti pa he diu hi ne Manipur, CSOs of Kangpopi district declare complete ban on poppy cultivations from 2026. India today, Northeast ahong kisu atay, national level ahong kisu etan, hichi appeasement mai government ki pasa ding mai ahong kisu hi khale inam pumpi devadi makwang set na gimnei taw hi. In a historic and unanimous decision, the cabinet meeting of all civil society organizations of Sadar Hills Kangpopi district has resolved to completely halt poppy cultivation across the district with effect from New Year 2026. January that one ako na hi patat sa hong ki pande tay tinahin he. The resolution was adopted at a meeting held on December 5 in Kangpopi, bringing together a wide spectrum of civil society groups, including Sadar Hills Chiefs Association, Kuki in P, Sadar Hills, along with various tribal organizations, students' bodies, women organizations, youth clubs, and other community groups operating in the district. Hiche Sadar Hills Chief Association ho, women lamkai, youth lamkai, student lamkai, abon sa collective ta. Resolution to ensure that the decision translate into concrete actions on the ground, the CSO subsequently carried out a series of inclusive and district-wide consultation with key stakeholders, particularly village authorities and traditional leaders. These efforts included a CSO's meeting at Kangpopi on December 10th, a joint consultation with village chief from southwest Sadar Hills, Gamgipai to Tapo, and Tuilang areas at Bongmol village on December 16. Bongmol kopi ahi December 16 ahi nasata ki khom hitave. Another joint meeting with village chiefs from Okrul langazong ho chi house ho Bungpi and Saikul areas held at Saikul Community Hall on December 19. December 16 na Bongmol ki khom, December 19 na Saikul ki khom. Ano mong ngai do mo be hichi pahi nasta ato ain po do diu pahi ngalalahitay. According to the CSOs, all participating organizations and village chief across this meeting unanimously pledged to enforce a complete ban on poppy cultivations within their respective jurisdiction from 2026 onwards. Pledged ki hasil tabang no na namdet na ani tawi teacher hini complete half of iPhone 50% 70% iPhone complete 100% ban sutang ding tinatay baon cha tinatay. The CSO stated that the decision was taken in the larger public interest, citing the severe social, environmental, economic, and moral consequences associated with poppy cultivations. They described the resolution as a reflection of the collective will of the people of Kangpopi district. Kangpopi ami pizo se lunglam taahi. Chule a consequence nampi sunga dinga na thilphalo tamta asodo azia hitabang decision ni kila hitina so hinei. The civil society groups further made it clear that any village chief or authority found violating or failing to comply with the resolutions adopted during this public consultation would face strict and decisive action as collectively resolved by the CSOs. Hausa hizong le, ko hizong le, ko organization hizong le. Hichi kilo na palke au mahile strict action kila ding hi. Decisive action kila ding hiti pachu laya hong kiji. Amawang only time will tell. Hichi guilungam ti pachu phate hong ke tante. Affirming the declaration a firm and united stand, the CSO said that the move underscores the commitment of the people of Kangpopi district to protect their land, preserve social harmony, and safeguard the future of coming generations.
ahung ping ding khang kit ho adinga jong ki gela hitabang dison kila hiti cho hi ne nei leite aram bai tengo kit unit tam ta movin miam sangsom git sangsom ku ophavit gal jong ka movin alang khan aram bai tengo hot abol khu agam su meiti area sunga social evil nula pa za bollo hu le zona kitchen dam chom chuma dan to kitu lova hitaba ethics to kitu lo chan phalo bol so si azze mova ave iwa agam subu gal akap ke se lovin social reforms abo lova phata chai ta chu society asim pat gor cho thil bol hoi ta khat hiya chu I hon zong border zo si agal ikap movin gal kap zo si zana ipivin ipkipa pivin apang zo si lam chom chuma gal inei sungova sumlapai thale zong tauna haile levana zo si pang zo si aki hai milpun credit ipivin apai ahimla inam sungova asung langa society ikisem patwa social evils apalo corruption ne agu cha agu mi chanding ei kichang mi alol ki mi a ani eding aval ding ei oi sunga ke yang lut kiti tabang alula chom choma hitabanga chu dan di lova pathen thu ki to lova icho da zo se black business ahilo lo ibol ho zo se inga masat lo wa ahile idam su jong dam di lo le hi asunga ahung dam teng le aba abana hung dam de hi tina zong khu asung langa ko na ahung dam le dam ta tahin apolanga ko na I tabang lo inu zong la kan lo hi asunga ko na ahung dam panteng le hun dam ta chu adam ta chu hizi hi la to ki pa amin ho thua strong letter ho zo se zong nastain action achi pantan society chunga CSO hon zong ko hi zong le strong letter aso pa action ahung din ta tiang chule inam su nasta khang to ti pa se do no me tuni Christmas iman navin again te aleng vai alasam panpi ngai cha Christmas mangno ma mangthelo in chen ha sa ja sumle pa enelo ji a Christmas sum ki to zo lo von ki cho zo lo milal hat ding za cha I he no vai I zo lu wa ama hoto Christmas iman nova again te now azum now aza now amai mo now milal hat ngam lo no zo se hi nasta he thi mova I khoto di pa ide sa he achai na pen in Christian persecution orisa gam ka se tawi mun se tawi tu nai cha Manipur to kinai cha gohoti Assam gam sunga St Mary Schoola decoration abol na zo se VHP ho chule ja chung bazarang dar kiti ho BJP ho alu devin RS member alu devin decoration zo si aloi lavin a halwa movin koi ma cha apaw ngam pu pot kha bulung de etai hitabang Christian de kisu gante nei BJP government Modi government ei po sot waile tu asangai nasta gante de hung alai gin tiong hi ti za ta se do ei pile usnaw te ho Christmas ne ko in ki pathinom te in pathin dei bang ka Christmas I chon now ito ise ibol lam gol ki de imalam zo sia Jesus Christa pang nam pathin ki pan ho hinam pathinin vele alung haina de along le just entertainment ibol hom ti pai igya na watching the ta pathin lung sudalo wa apeng pa Jesus Christa ki pana iman diut pai thupi penti se do no me video na ve zo se pathen bon chawin pathen bo tawhen achai na bon chawin Christmas si bai